Menteri Ketnat Nongkhaïi ke jilla ubak Sniawbhalang dhar ulong balada syo ia udkhar kan sapriang hakeleng lingba ke social media batkan keta ia kayo ka kot jong ke jilla khamtam ka kam Nongkhaïi perthei habakran ha khat pratarik unai wieng 8,000 RPR ha ka jingpli yo maunong rem bantei ya ka hospitality complex hathala sken ubak Sniawbha ulong badai ban kian na kikam ban penthut ya ka songsuk songsan Uloong bakaladon ke jingkali balai ke sarkar jilla kam la ban siu tulop yaki Nongkhaïi Trei ke penlut haki kam Sniawbha Trei dei ban sngutu bakum ki Nong yalam kim ju kamai da ka badu Nong Trei bun sien ki kamai ban yo Nong bet bar uloong ba Nongkhaïi ubam nang ban Trei yo Nong udei ubam ler Uwi udah dat besurok te, spread verok social media ni, haja intiap dat tiap dekar ini. Create kau yang fairness, create kau yang negatif atmosfer yang perthai verok kau. Create begini verok, anda bon kumsau tu, bon seni kena asam lagi, uwi memce bagi kat one kejeng kami ke interconnected bagi vitran state. Memjok ke gitu ni watang ke degree engineering punya state lah jong. Watang BA lagi kono dak obiang kim pelai apa mekali apa lagi sebar step yang ni. Kitip kita dokar beltala do ni. Mari ko berni kaptul kerbe bodak gedak hari mainnya. Ila ja kamu to man rikusi ila de subah bagi vitarwan. Teto ke tourism industry song dia. Ukhana di kamale ani ngabun bagi festival gedak ini gore mtutiau. Deki papa perlu di. Em kubu jingkli ilek sarkar tang sutulok dia ko ilek peluk sekam lagi igri dar siompi imjo kamai David Nong ibu sin kamai yo Nong bai businessman orang lagi do Nong utam to businessman he is the loser tadi kam keno yelam yopi u hikari kena usro we are not fit to be the politician we are not fit to be the leader tangan lepai di social media kat kau man ni ki protester kura almayong kura ambil wacong sekretariat hamsa per memki ki pli kena ora a man who has got no work he will do all silly thing to create a negative atmosphere in our beloved state.